Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video tutorial Boss Gaminga. Danas ću vam pokazati kako da ubacite mapu Minecraft. Kada skinete vašu mapu, željenu mapu, dobit ćete u ovakvom paketu. Idemo dva puta desni klik na taj paket i idemo ovaj folder prebacujemo na desktop. Kada se učita, idemo X, idemo u start i kucamo run. Kada otvorimo run, ovdje ćemo da ukucamo procenat APPTATA procenat i idemo OK. Dalje, tražimo folder Minecraft i saves. Tu ubacujemo našu mapu. Pošto ja već imam, neću ubacivati ništa. Ajde proverimo da li radi. Idemo Minecraft. Imamo male probleme u vezi učitavanja igrice, ali nema veze. Pa ajde bre, učitao se. Sad ćemo da testiramo mapu, da vidimo da li smo je uspješno ubacili. Evo ga. I pokrećemo odmah. Ajde, očitaj se bre. Ljudi, veoma je prosto ubacivati ove mape. Ne znam zašto neki igrači prave dilemu oko toga. Ajde, Minecraft, ajde. Evo. Ali je spor. Evo ga ljudi, sad ćemo da vidimo samo da li radi naša mapa, ali trebalo bi da radi. Ne trebalo bi. Radi. Ovdje vam se nalazi ta mapa koju ste ubacili. Samo da nađemo. Obično su dole na kraju. I da vidimo samo da li radi. Radi ljudi. To bi bilo to za ovaj video. Mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!